Lusoni Adom Trotro make us say abena adepa wo ashaman na electricity ni nsuo for say nyame adoma ye share February mu a wo moto nsuo ne nkane abo no muntino one Ghana for edi nkomo ashaman ne mpotemu ahwa ahoboa abena wote ye nka ye hwede yekoso Ashaman nene nsama egu opono so ayetwe ne sre ene abase nyina ne se yenwan bi ya ewo kejeti amekire edwadifo ibi omo atotototo omo shops ni nyina ene enyinam nkane ahoden a ne bo ayeden amomo ebi mo sa bosome omo tumi tua be 500 ebi mo so sa be 1000 cedis omo etumi etua enu nti Adom Trotro ya ba Ashaman die yenwan mo be mai aba betena se ye ba bebobo nsam ne ho no mo so aka madwenkyere ede afa ho bie enti mama wa ha amwa kwa ba die ena nkane ahoden ya se bo ayeden ama omo wo kejeti anadwadifo no omo atototo omo nyemem won so uyusu nkane ani bi dan na wo ekafa ho yo menu aba me da wase kane nsensem ne de nukre pa because me kra be bia meti me shedan yusu nyama bebre ba kan anu every 2 weeks bia metumi to almost about 100 cedis. Meanwhile, me use fridge, me use nyama bia television ni light ya me use ya me kra daytime ni fie enimra sana me kofie enti minim nyama me use minim energy we me use a enu nti ma etumi consume sa no won na moreover so no ya new meters na aba no clone ni sa other remote type na aba new ones no yekoto a yebedu na esi network o try say for the past 4 days since Thursday I'm starting say me compare credit ni be auto minya me ko bia me try say me to online so I no su minya enti no kan ansem ne de aye bibia wo pa o say aban omhwe na omhwe suman okay China on swear sai wo mu sa pepepe na se say de aban de ye nti ase say you top prepaid and do 3 days na sa you top prepaid and do 5 days na sa nti ohonum de sra ban say onhwe bibi na onka fa homaye because meter na aba no obia ne die ukoto a mo say maybe network na ese ni nyina so yakwa sa maybe so ukoye legal so aba ba chu nti honum de sra ban say onhwe maye eda ase yo let them the problem bebre because ye drivers like this no ye sorry be 4 o'clock na eba ha ye bedru fi kra na dia san anajo kra only fan pen e be use na so madam uko creditor enye sumo nti si ari omo twe na omo ye bibi fa homa e odi esika too much yo onswe me bra me da say prepaid asem the heading da no ma accommodate mi sa ka me 10 cedi mananti akodru mi ko ya omo si 10 cedi nim nti ya assistance system na ko 20 Ghana enu kware mi ni kata mi wo kata nka ma ya illegal enu kware de o kan Kata baby akobo na ka akwa illegal. Dabi adade bia yedi twa ahoma no me wo bia nka ma ye illegal because my brain anya 10 cedi na me ntumi fa 10 cedi top prepaid ngu mi we so anyu so a me hu dia mo pesa mo kire ye wo man no mu mo ba na mo be dada na eto aba ma mo kakra mo ye na ye hu ato kakra so mo nye nti ye pa aban ni cho but so ni so ye illegal so a ye tume cho an say me nya light ni bi na uchi mi say be mbeko ni bi a light wo ho no nti eno enye problem bia nti say omuchimi no mu de mi kotum wo bebe omu de mbekwa light wo nti mi de light ni wo nti na mi ko ho no nti mi ni problem bia nti dan ma ben sa na osusu say bia won so kan be na twe electricity no mi hwi ni wa mi use mi fridge ni mi light pe light kra mi sonda fan mi sonda gise mi nya Miguel besra mi na mi so light nti fridge pen si o nti aban hwe ma ye pa omu chopper any pipe be say 1 month in the area pipe ni ho o da ye nka pipe ye ka electricity teti ano ahe na ya wo ebia bosome otom oh me dey sisi abusum pa say meto credit e be di busum dey sister and dey me boa because metumi to bia me to 70 cedis na within 2 weeks na was say me wan me use hwi oh ebia na me breaking I say bia ye get aban chance na ye dey light so mba de mo pre TV ni ade ba apart from that ye pon ejuma e ko chinsa e be ba no enu ase e kwa koda so until light in same dey o say mo hwe na mo boan I say illegal ni dey so on person ya illegal ni na ye be ya mom no ma be chi mo chi a bebi e be kwa koda no illegal dey enye e na dey be so o my Ghana ye nji illegal entum Adom Trotro so enji illegal entum na mom no I say almost sre say mpanifo beba o magina mu
na ɔmo atumi aba abɛboa na nyam kane ahoɔden na atumi gyina ne nan so na ne boɔ no so akɔ fam na obi anso atumi anya bi atɔ enti trɔtrɔ no ayɛ ma mate na bɛtena ase driver ne se dɛn away